okuragurra oku kwakorerwa omuceca prisons aho omurembo rwambara kandi okuja abatebekanisa abasirikare b'ebihome abarengire omu 100 n'abantu baburijo abarengire omu 2 nibakuteekateeka kwija koraho. Madam, health has been a very big challenge, not only for the staff in our institution, but even our community. And there is a saying that health is wealth. Ze wano olwaleero nga tuzokebera abasirikale baffe ab'amakomera ne community y'Embarwa n'ebitundu ebiriraanyeewo okwekebeza okulaba oba balina obulwadde naye nga tebakimanyi. Ze abasirikale bano batera okubeera nga bali bize bakola. Kati twagala kuleeta services z'ebyobulamu kumpi nabo beekebeza endwadde ezisinga obungi. Kyo kijja kubayamba okulaba nga bafuna treatment, bafuna obujjanjabi ng'obudde bukyali. Endwara ezaakulwaho erizooba ezinazo bashoborraho. We are having the triage services. We are going to be able to do specific laboratory investigations. We are having the dental team. Aha kyembohe okutunga obujanjabi ekikeeki ekinakyo baakigambaho. Abasibe baffe ab'amakomera bo tebali bubi kubanga balina medical team ebakolako obulungi n'ebajjanjaba, naye bwe bala tebasobodde kati nga wano Embarwa bayinza obba referringa Embarwa Regional Referral Hospital wabeerayo abasawo abakugu ababakolako, oba tulina eddwaliro lyaffe Luzira abaliyita Action Bay Hospital liri mu Komera. Ombaan abatunga okuceberwa bakatunga n'obujanjabi harimu n'abanyamakuru. Uganda Prisons nibagira ngu entebekanisa egi neeza kwikombiceka hihi byona ahokushanga ebihome okwetoroora ihanga okucebera n'okujanjabwa abwabusha n'okukuhendera izooba lya nyenkyakaraho mu rurembo rwa Mbarra. Abwa TV West ndisenyumo Gideon.